kuva ku koza inkweto mu mihanda y'Umwanza akajya Dar es Salaam mu murwa mukuru, ubu akaba ari umuherwe utigisa Afurika y'Iburasirazuba. Yabonye izuba mu 1972, kuri ubu yujuje imyaka 54. Yavukiye ahitwa Magu. Uyu nta wundi mvuga ni Said Hamad Lugumi. Yavukiye mu muryango w'Abakristo, ariko we aza guhinduka mu Islam. Ntiyagize amahirwe yo kwiga amashuri ahambaye kuko yize amashuri abanza gusa, bityo ubuzima bumugoye bituma atangira akazi ko koza inkweto, akazihanagura, akazitera umuti zigashayininga. Nubwo yakoraga ako kazi gaciriritse, mu mutima we yakundaga kuvuga ko umunsi umwe azaba umuntu ukomeye. Mu mwaka wa 1990 yabonye ko ibyo bidahagije, afata urugendo ava i Mwanza yerekeza i Dar es Salaam. Yakomeje ako kazi ko koza inkweto kugeza igihe yatangiriye kwiga ibijyanye n'ikoranabuhanga ry'umutekano, security system. I Dar es Salaam ni umujyi wamubereye umujyi w'inzozi ze, aho yaje guhurira n'umukobwa wahoze ari umuyobozi mukuru wa polisi muri Tanzania. Barakundanye kugeza aho bashyingiranwa nk'umugore n'umugabo. Mu biganiro bitandukanye, Lugumi Said yagaragaje ko afite abana 7 be, ariko arera abandi b'imfubyi barenga 800 mu mujyi wa Dar es Salaam, aho abubakira amazu akabahembera n'abakozi bo kubitaho. Lugumi Said nubwo yatangiye yoza inkweto, ntiyigeze asubira inyuma ngo acike intege, ahubwo mu 2011 afashijwe n'uyu muryango yashatsemo, yaje gushinga sosiyete Lugumi Enterprise ikora ubucuruzi bw'ibikoresho by'ikoranabuhanga mu by'umutekano ndetse n'ubuvuzi bwa gisirikare. Mu mwaka wa 2016 yaje gutsindira amasezerano akomeye yo gushyira utwuma fingerprint mu masitasiyo ya polisi ya Tanzania, atsindira amafaranga menshi arenga miliyoni 17 z'amadolari y'Amerika, ni ukuvuga arenga miliyari 37 z'amashiringi ya Tanzania. Uretse ibi kandi, Lugumi Said azwiho no kugira ubushabitsi mu nzego zitandukanye, harimo no gucuruza intwaro abinyujije muri sosiyete ya Tactical Defense Limited ivugwa mu bucuruzi bw'ibikoresho bya gisirikare birimo imbunda. Uko imyaka yagiye ishira, Lugumi Said yaje kumwe mu bantu bakize cyane muri Afurika y'Iburasirazuba, ariko ahitamo kubaho mu ibanga rikomeye, silent billionaire. Lugumi Said ubuzima bwe bwite ndetse n'umuryango ntiyakunze kubishyira hanze, ariko urukundo rwaraje rutuma izina rye rijya hanze. Nubwo yari asanzwe azwi mu bucuruzi, izina rye ryatumbagiye mu Rwanda no muri Afurika y'Iburasirazuba mu 2025 ndetse no mu mwaka wa 2026. Ibi byatewe n'inkuru z'urukundo n'abanyarwandakazi, harimo Mutesi Jolly, Miss Rwanda mu 2016 ndetse n'umukinnyi wa filime Alia Cool. Ibi byatumye benshi bamenya uyu mugabo usibye kugira amafaranga menshi, ufite n'ijwi rinini mu bijyanye n'imyidagaduro. Uyu munsi Said Lugumi ntabwo akiri wa mwana w'Umwanza woza inkweto, ahubwo ni umunyemari urinda umutekano w'ibihugu binyuze mu bikoresho bye, akaba n'umubyeyi w'imfubyi nyinshi zitagira kirengera. Mu mwaka wa 2025 nibwo hatangiye kumvikana inkuru z'urukundo hagati ya Lugumi Said ndetse na Miss Mutesi Jolly. Icyo gihe Lugumi yakurikiraga kuri Instagram Mutesi Jolly. Ibi ntibyabaga bihagije, ahubwo yanamutakaga birenze urugero, nubwo uyu mukobwa yakomeje kubitera utwatsi. Nyamara muri Mata 2026 ibintu byahinduye isura. Lugumi yagaragaje ko amaso y'umutima yamaze kuyimurira kuri Alia Cool, umukinnyi wa filime ukomeye mu Rwanda, akaba n'umushoramari. Kugeza ubu urebye kuri konti ye, Lugumi Said akurikira Alia Cool gusa ndetse na konti ye y'ubucuruzi, ibintu bishimangira ko uburanga bw'u Rwanda aribwo bukomeje kuyobora umutima w'uyu muherwe. Nyuma y'iminsi mike, Lugumi Said na Alia Cool bavuga mu rukundo, nta n'umwe urakomoza ku byabo, ariko uyu mugabo kwifata byanze aca amarenga ko yihebeye uyu mugore w'umunyarwandakazi. Ibi yabigaragaje ubwo yajyaga ahatangarizwa ibitekerezo kuri konti ya Alia Cool, maze arangije arandika ati rukundo rwanjye. Ibi bije nyuma yuko
Rugumi Saidi yari amaze iminsi ashyira utumenyetso tw'imitima kuri buri mafoto yose Ali Yakoor yashyiraga hanze. Nubwo avuga ko iba ari ibimenyetso bica amarenga y'ibivugwa mu rukundo, yaba Rugumi Saidi na Ali Yakoor ntawe uravuga ku mubano wabo. Rugumi nubwo avuga mu nkuru z'urukundo, nta na hamwe bigaragazwa ko yaba yaratandukanye n'umugore we wo muri Tanzania, ariko uburanga bw'inkumi zo mu mujyi wa Kigali bukomeje gutuma umutima we witurira mu Rwanda.